Kahil Farmer Union HFU hapo kajing yalam Presiden uba Komanda Syang Peliang menta kesengi kakat fratarik urisau Hajar Pulai gila lek banyak kendo ya menteri rangba kejela ukon rat sangma ban pensngau hau ya kajing syak penjulur ki marep jong kinong rep ki basyong basa hakishnong ki badan hakapun. Habakren syakilat patai kubur, Presiden ke HFU Komanda Syang Peliang ulai yatu bakajing lek ya kendo jengki ya menteri rangba kalong bandawan ka sarkar bakadai ban itu no ya kasengi bakerpang kinong rep lani ka Meghalaya Farmer Day. Ya notification ban itu ya kena kasengi kum kasengi juk kinong rep kata ka South Riku Disember. Ya kamdai syu ka sengi bang isu ya rakhe kum tu dari kelaban mi dan notification dan nilai itu usia mentang kasengi ba nginyo ban rakhe ya kena kasengi juk kinong rep ka South Riku Disember. Bat kumba ngijukran na kapor syukor hi kajing temu jungi nolor balai bengi le kenang ya kena kesini kelong bangin kenmau ya kinong rep ki balong kinong psa ya kajela ba ya karihi bro kuai namar nikwa ba baro ki paiba kinyo burom yo nong rep ba penbiang ya kabam kadi ka ba areng ile kren ro ha ka bede kini kijingja hala pangap dangsyen ha ka ba kladon kijing ya kajia kumba filetep te hangtu nakleng jungi ngila ai kublai ya ka sarkar baklala ban dem ba kinong rep jungi klala ban lek ot biang ya kitu ki namangilawan pe hidalade tengilalap bagi nongrep kilayu aban kuat suk yo ba rekat kejing don ki bor paharan bar arliang dan rai ke ke bangilai keren baru kelong ikwa ba lakno kitu nongrep ke balasya penjot ye usieng nang tapat ki wei bat lakno ka sarkar kan ai kejing yarap ya kan ngi ngets kamba usia mun sa batha iki bor badai kemi balak no kinyo ajing yarap kan uksa kuai kelong kemi ruk kauton usieng keladu no hakan kejing ya kaja Dangshan nakleng jung General Secretary jung Kahil Farmer Union ba Alfan ilale chatisha kachar nakamta kajing e ajukin rep hijing sya kadai hapo asami tamba bagi dai ki parado personam ki jungi tengila lek jungo hangtai halo kajing e kajungki ya kenero ngila pensengau hau siam bangila kerparu yu ba unyakran bat ki bor asam kinum pendik ya ki priu ki jungi ki barat bariang haktai kajela asam kini hi dei katok ne kimat ya bangila ya kran bat umtasi juang bagi nongrep pilih budlu mo tahu tu kalau sarkar lalat pangeram di kinong ladap hi kan mau nakleng jungi kum ka Hil Farmer Union hi nadu msyang ila seng ngene ka seng nakam ta ban lira ya sibun ki memorandum se ka sarkar hawai ki don ki bomla ban long ki don ki bala abala long kum kenuksa ka Farmer Commission kadi ka jingdawa ka jungi ha ka sarkar kelawan ra de nakleng jung commission ro kelatu klari ki babun ki department kum na ban penbek renti ha ka bede bekejing yaki skim mat kini kitai namar ka commission ka doni ka bor wat pan someone yaki department of fair lese ki ba bomya ka kum kelenti ka bade ban le nangta kum kanuksa ha ka bede bat kede ka focus project lada pikan mau ha ka bor covid nakleng jungi ngele kendo yo minister ba ban tidor ha ka tu ka bor senaklik ni sungu ik government ba kalawan ra itu ka skim ban ai jing yarap san hajar wei no rap hoi kini kidi katok ni intervention ki bala ban yarap dari nakleng jungi hi ni kwa ya ka policy ka ban biang hi ka bala ban yarap ki babun kiliang hasalun sar hi no rap de kumba kalong mentahi ngidon gejing ya dei kebajan ber government habangi pha igno ngi dor khas kini kitai ka don hi ka respon ka positive respon nakleng juki ri bangan ong pada bakala yarap adu kata pada ya kata kandang simpor te mengingit skam bahkan yelong positif ke komen ya kino ki mat ki bangi ni laita tekmui dang sindu kidan ki ba ki sya penjat ka memar yang ba jingiram tentang sarkar ka simpol ni tentang kampoi itu dan kam ni hap kam jingiram kai ba kidan kade kawi ka mat ka ba ya sisya jing sya tentang pi kumba ong mapi khabang don ki jing sya penjular kimla ban ai kum ke jing penjular nolol kataro ki ai hadin te kisnam te dangshan nilai ekran bat bangi kendu hakoi kepor bat siam ngilong kadi bandon ka fon ke bakerpang nak bentakan ni kum kanuksa menta kini ka department lengba kini ka revenue hadu menta ka 4 la ban siwi ki jing penjular ki bala aslam bah kum kanuksa wa hakdi ka thain mokruat southwest ro ki don buntli ki snong belasya penjot dangshan hani uslap ya katur kim 4 pelai kamlong tang hamokrat hakibapun ki jekaro kimpat ai te ya kan ke government kadon kam manwan ra ya ka skim ke bakerpang ka fund ke bala ban bu lupa purpose fund kenang bahag no ko por kila ban ai ke jingyarap dan rei ni ayo ajing tipro baka government kala ai boru ya ki DC kala mang kumba santulak tingka ban la ban ai hag no ka khap badon ki jing penjular
dan rei pada kadon hijau penjulur hakui ke distrik San Polak keempat biang ngis kam government kan katang yai penhe ya kenika jingirap ke beri nam tagi hijau penjulur ke por bariang Misutu apa sokar dan hikmah sistem beli orang berangkam lo kata minimum support price satu kata minimum support price kau rekam nih haduk menta kenika minimum support price kam keempat rekam namar hoi kenika badon kami kenika ni lai kran ro bag komen bag laknum no ka input cost input price ngila manong syukum kanuksa mentala da ka pai thung ya ukubi ka poi shipo tingka teng ya di pra tingka ke jingdu nong ke jungi kelong ar tingka kalau gumka support price ke juga pon ni kwa hiba laknum no ka government kan don ke kenja komiti ke ban pek ken hakno pem ni yarap bat kat no exactly kalut wala da kam no exact ngi yo hi ke jingken la unom no marek ujongi ya akan ni ro ngiladon ke jingya kran ingi scam bakan sadon chen komiti se ke ban pek kabala ban bu dor mengim kwa ro bagi nong bam ro kin sya nong lese bagi nong kin siu palat put teringim kwa hiru bagi nong dapat kin du nong nak ke ke jinggot ke bagi kita istam tu biar kan buat uji staff beda berkata mentasi mentakas ni ki klem ye kran nomor ki don ki arlait ni kimat ku mangalong farmers dia bat kenika jing kendu jiga ki nong bagi pada khambut kai ke respon juga habis di kimat nak liang jung siam lo ong bon sa ye kran bat ki bor badi khmi ye katnat le se sabtha ro ye ki bor district bakin pej alor kane nomor ba nak liang jugu hi dala dia gong ba unsai instruct ye ki badi khmi la kelong ki district administration la nika department